Toreta amagenda tari babantu baminto yori ntara litina amusi ne bagoteba ninde atebinto magwawa yo ikanda arenere na ndi nchendije dogo ubara kitubure bako muchenda are kabisa ninde tore atebinto ebinto bichiche ekiagera egete kemera somerete na kyakoreta mata adoro bara bagoteba na kinga ta kunyara muganyo no mwako yo mnenusu amusi there is something better coming. Before 27, abandi wetaya isabatiga ye ikyana na batebi na ki amusiga koruororo andiriche kobiga bana ndigo tiagente ke isegora isi ya ono yere bobe koi katore dane one ngendo batela kiba ako ya de genteka mwako ya de joashi ni ako ya de korwa professor sokoro yane professor ya sombetia masomo lakini kerage na korisa jicha kante ya kora political science gata siasa ndio ngo konero nguragerera bono gota dibuya to kanderete bono yento sabana ki anko yane watana na gaba mokori gasi amagenderera ache ono gaba no nju sobyara talibo ime mukomito gatali yo na byara nto kumurama tinkura mango yane nuko tena togwata bagwata na amusi basuki nyamira yitaya ni mutaribo erebuya oserebuye mugane tibarwane igoto bakani garero to what something better is coming igobono they build a better nyamira and that's what we expect from now igogen tuko basaba kimura anche asama abira Yesu Kristo no mwana no mwikomo chenu ogwancha woka I humbly request my honorable speaker to come and usher in our area MP. Welcome. No